sifunze iKronike lesibili. Sifunze verse 16. Chapter 16 sifunze verse 9. iKronike lesibili 16 verse 9. Yenzi tando yakho Nkosi isinikela kuwe manje Nkosi yami. iKronike lesibili chapter 16 verse 9. Ngobe emehlo asimakathe abuka emhlabeni wonke kuqinisa labo tinhlitiyo tabo titinikele kuye ngalokuphelele. Wena wende intfo lebulima kakhulu kusukela manje utawukulwa timbi siphelane. Hallelujah. Amen. Banginike isihloko bazalwane lesithi total commitment to Christ. Utinikela liwonke lakho, utinikele kubani? kuKristu. Total commitment to Christ. Lana lasifunza khona iKronike lesibili sahluko 16 verse 9. Lana sibona inkosi Asa. Uyafuna lisito inkosi Asa, lelisito ayilufuni kuNkulunkulu kodwa ilifuna etindzaweni letinye letithiti. Lana sesibona lelisito uthi Asa walifuna enkosini Aram, akalifunanga kuNkulunkulu. Kanti ke uNkulunkulu lithi lelivi laNkulunkulu ahlete ezulwini lakhe ubuka phasi emhlabeni. Ufuna abantu labataba totally committed to him. Ufuna abantu labatatinikela liwonke labo batinikele kubani? kuNkulunkulu. But lo mzalwane lona lenkosi Asa yena lusito lwakhe kukhombisa ukuthi akati commit kuNkulunkulu, uti commit kuletinye tintfo lolusito ulifuna lapho kungakafanele khona. Seqiniso ke nginasi ukuthi ke na ungakati nikeli liwonke lakho utawuhamba ubhayiza endleleni. Tintfo takho ngeke tikulungele, tintfo takho ngeke tihambe kahle ngoba wena you are not totally committed to God. Ucommitted kuletinye tintfo eceleni. uNkulunkulu lithi leli verse usezulwini ubuka emhlabeni ufuna naba labantu abacommitted kuye. Ufuna letinhlitiyo letitatinikela litinikele liwonke lakho. Bantu labasha uNkulunkulu usezulwini ufuna ukuthi sibe totally committed. Singemi mabhaba yini kuthiwani, singemi madangalazana. Ngala ukhona but ufuna a total commitment letawubuya kuwo. Lana lama verse abhalwe ngetindlela ngetincwadzi letehlukene. Labanye bathi wholeheartedly, tinikela wholeheartedly. Uphume liwonke lakho ngenhlitiyo yakho yonke. Hayi half. Lo munye uthi ube wholly devoted. Lelinye lihumusho lithi you are wholly devoted, utinikele ngakho konke kwakho. Lo munye athi uloyal, uthembekile kulotinikela kwakho, you are very loyal. Lo munye athi kula mahumusho you are completely liwonke akusali ngisho kunye eceleni noma ngaphansi. Completely devoted, completely committed. Imatima lenzaba. Imatima bazalwane. Yini yona le commitment? Sikhuluma ngani na sikhuluma ngecommitment? Lapha ku Psalms 37 verse 5. Lithi livi laNkulunkulu nikela indlela yakho yonke kusimakathe. Na kanjani inyathelo takho uyawutiphumelelisa. Nikela. Wekusho ukuthi uyayithatha lento. Uye nayo uyoyinikela. Nyalo sicela kunikela. Azithethe imali sayifaka lapha emabhasketini. Uyinikele. Uyiyekelele. Awukayibambi ingweshana wayibamba kancane. But uthathe wena njani? Wayiyekelela, wayinikela. Kuze sikhona abantu abakethu ukuthi sibe committed. Siyanikela. Uyinikele lento. Uthi ungayinikela bese uyayiyekela.
ungayinikeli ingweshana. Bese uthi Proverbs 16 verse 3. Bese uyayekelela konke lokwenda ngokusimakathe na kanjani inhloso takho tiyawuphumelela. So ukuthethe wakuyekelela wakufaka lapha wakuyekele ukuyekele awukakugodli kwaba kuwo. Uthi ke asinikele sithi singanikela bese siyekelela kubani kuye. Yena mntase sowenda njani so uyaphumelelisa inhloso tethu. But uma ngabe sisebambile sibambe tinfo singafuni kuyekelela sibambile tinfo telive sibambile tinfo temhlaba sibambile tinfo letisichazako lo mniqeza ukukhuluma nge-social media la sibambile tonke leto tinfo leto singayekeleli uma sesinikele ngeke uNkulunkulu akuphumelelise inhloso tethu ngeke uNkulunkulu abe nathi. So lapha siyanikela bese siyayekelela. Bese Luka 5 verse 11 kukhuluma ngabo Jacob na John. Okay, bekunalamanye futhi emadvoza la bekathi adweba timfishi. Na atawufika Jesu afike athi asebaphonse emanetha abo babaphonsele ekujuleni. Ngifuna lenza baya Jacob na John. Kuthi bathi nasebabambile sibathi bambile letimfishi letinhlanti. Sebabambile bathi emva kokushukashukeka bangatholi lutho. Bathi sebadonsa lesikebhe sabo sebaphuma la emandini bahlala lapha eceleni. Lithi ke iBhayibheli base ke bakhuphukela ngetulo base bashiya konke. Siyanikela siyayekelela konke. Bathi bashiya konke base bayamlandzela Jesu. Emva kokubese bashiye konke bamlandzela Jesu. Jesu soyebanika isithembiso ngoba bende njani bashile konke. Uthi ngoba senishiye konke nine sengida kunenta nibe badwebi bebanani bebantu. Ngeke Jesu amana kusukele ngeke uNkulunkulu akusukele akuthatha akwende lutho ungakashiyi konke ngoba washiya konke ukhombisani ukhombisa le commitment ukuthi uyashiya konke hayi lokuncane hayi lokunye yakuthatha lokunye awukuthatha ushiya konke. So abantu labasha kuze sibe khona sikhona kuba fully committed sishiya konke. Awuthi ndawubambelela kuboyfriend wami ndawubambelela girlfriend wami mosi ngeke ngisamthola mosi ndala person van ngeke bangisomela bobhuti bana person van ndawubambelela. Kufuneka ushiye konke sishiya konke. Even la uNkulunkulu futhi kuJohane 10 verse 18 uthi kude longangemuka kuphila kwami kusho Jesu kude longangemuka kuphila kwami ngikubeka phansi mine ngekwami futhi nginawo emandla ekubuyela ngikuthatha ngiphinze ukubuyela ngikuthatha. Lapha Jesu simbona kwendana uwenta icommitment yekuthi savumelana nababa eNkulunkulu ngathi mina ngiyophelela phi esiphambanweni lapho ngiyokwenda khona ngiyobethelwa ngife lebandla. Uthi nginawo mnemandla ekukuthatha lokuphila kwami futhi nginawo emandla ekwenda nawo nemandla ekwala but because ngento esivumelwano nababe kuthi mina ngiyophelela kuphi esiphambanweni. That is a commitment. Sikufona eBhayibhelini lo mangabe sithi sisinzisiwe sikuthatha evini laNkulunkulu ukuthi we are fully committed njengoba na Jesu naye aba committed. Kungako sikhuluma ngale live lakhe sikhuluma ngaye uthi yena kusho yena la uthi yena unemandla lokuphila lokulanako unawe emandla vele abe anawo kuthi ngakuthatha ole nako angenda noma ngabe yini ngako but because wathi commit akubaba eNkulunkulu wavuma wathi mina ngiyaya esiphambanweni lapho ngiyofela khona wahamba waya esiphambanweni. Uthi Matthew 20:28 njengoba indvodzana yemuntu ayitela ngakukhondwa kepha yetela kukhonda nekuniketela nekutinikela ngempilo yayo. So lokule commitment bazalwane kuthi yena njengoba ngitile lamhlabeni ngitele kutokhonda angeke kutokhonda Jesu
knew ukuthi utokwentanda emhlabeni kungako angangathidi kungako anganyathela ayekele ngoba uyazi ukuthi utele kutokwentanda akethe kutowukhonda akethe kutowukhondwa utele kutowukhonda utele kutoba sisebenzi ngalamanye emagama utele kutowusebenta umsebenzi wababe uNkulunkulu wekuthi asinzise wena nami aye lesiphambanweni akateli ukuthi yena atoba nguboss basi atowuhlala etitulweni letiphakeme but utele kutontani kutowukhonda. That is a commitment lela ngcondvweni yakhe lefule sinathi njengebazalwane akuhlale la ngcondvweni yethu ukuthi sitele kutowukhonda bazalwane kutasita lokho bazalwane kuthi lapha ku Matthew 26:39 yena wachubeka libangana wase uyawa phansi ngebuso athandaza athi babe nakungenteka lendlule kimi lenzebe yelusizi kepha hayi ngekufisa kwami kodwa ngenthandvo yakho. Solo i-commitment bazalwane i-commitment yena kube kuyangaye bekangagwenta nalenzebe nalokufa kungete kweta but ngoba yena uthi committile uthi babe nakungenteka but yena asingenteki because I've made a commitment ngente sivumelwano nawe ayandlule lenzalo angichubeke ngihambe ngesiphambanweni ngoba ngente sivumelwano into longayephuli kalula sivumelwano into lohamba nayo uchubeke nayo indlela yonke usendile sivumelwano mflomusha naNkulunkulu ngoba ngiloko lokutakwenda uthi ube nesivumelwano wena naNkulunkulu wakho wena wedvana hayi nabani. Ngihambile ngabuka abazalwane ukuthi fine siyakhuluma ngecommitment seziyichazile ngayisho ukuthi yini sabuka nelive laNkulunkulu ukuthi kwentekani but ke tikhona vele letingcinamba letiba khona la ndleleni letenta kwekuthi singeke sakhona lokuthi nikela luwonke. Ingcinamba yekucala nje lengayisho sibiyela lemuva ensinzisweni wasinziswa yini na boma ke mbhokane babhekile ukuthi wena uthi commit labandlela uthi commit emsebenzini waNkulunkulu but awukhombisi wena ngifuna kuva kuwe wamemukela yini Jesu na noma wajoyina libandla wamemukela inJesu. John chapter 1 verse 12 kepha bonke labamemukela ngekukholwa egameni lakhe wabapha emandla ukuthi babe yini bantwana baNkulunkulu bonke labamemukela kufanele simemukele Jesu uvume wena ngemlomo wakho ukholwa ngenhlitiyo yakho ukuthi Jesu uyasinzisa uyamsinzisa umuntu usinziswe ungabi lilunga lelibandla ukuthi insinziso ibe ngekho kuwe. That's why ungakhona kuba committed because awumathi nalo Jesu kuze ube fully committed yathi Jesu mina la ngifazile ukuthi lapha bengikhonda khona insinziso beyingakhulumi but ngoba mangimathi Jesu lofikile kimi lengitshelwe ngaye ngamuva mina ngangiye lapha sifike sikhanze umfundisi athi bhemela atendela tinfo takhe ngifike ngihlale ngiphume ngangihamba mina ngidlala amabandleni ngilala bengingeti khona ngathi singangeti ngani noma kube bengisaba ukuthi kumbe kudawa angathi but nje bo evangelical bo free bo assemblies of God bo alliance kangangoba bebangathi ukuthi mina mbamba ngikhonda kuphi ngwakuliphi libani ngoba ngangihamba ngiyela ukuthi ngifundela ngumva ngaphakathi ngimuphe kudla kumcoka abazalwane kwathi salvation yakho and then you can be committed uma ngabe uyathi isalvation ufikile ensinzisweni wafika yini ensinzisweni asicale lapha wasinziswa yini wasiphakamisa sandla wamuva ukuthi Jesu ukhuluma nami uthi angisinziswe wasinziswa yini na nangabe kungazange kwenteka lokho umsukubheka ukuthi udaba committed angeke ube committed enveni longayathi nangaba committed nje kushaba ngoba ngathi nikana ngu6 months wonke ngambuka lo muntu ngamdadisha ngamthandazela lo muntu ngathandaza athi Nkosi noma ngabe sekuvukani ke nangabe kusho wena ngiyahamba nalendvodza 6 months
nangabe ungakake uyithole insinziso ungayadi, you cannot be committed entweni ongayadi. Buyela emuva ku drawing board uyodibuka ukuthi kodwa mina ngasinziswa mhla kabani, ngangikuphi kwentekani, ngasinziswa invele na, noma ngajoyina lisonto. Singathi uhlupheka solo sipheka ukuthi bani committed, daba committed kuphi ungamati Jesu. Ngakho ke njengoba senimukele inkosi Jesu Kristu, hambani nikiyo nisimile ngekugcila futhi nakhelwe kuye, niqinisiwe ekukholweni njengaloku nisinzisiwe. Hambani nikuye nigcilile. Utawugcila njani livila uNkulunkulu ungalifunzi? Utawugcila njani livila uNkulunkulu ungathandazi? Utawugcila njani uhleli ku social media? Hambani nikuye nigcilile, nakhiwe kuye. So usinzisiwe kufuneka uhambe ukuye. Liningi lethu ke alisinziswa. Konje sibantwana labaningi, mina nje nale Anglican labe ngiyakhona. Bekude umntala. Bagcina nje ngungitshela ukuthi la elisondvela la khaya kusesheshe. But umntala wami bengayi. Ene sasisinzisiwe sesibuda tindwe ngoba sasisinziswa thina, sasibuda thina tindvo. Kuthi lokhu kwentiwelana, lokhu kwentiwelana. Yini lokho asikuthola evini laNkulunkulu? Yini lokho kanti ngokuba thina eAnglican ubhajatisa uliswane. Bathise leti mhlophe ube muhle, ube mhlophe uthi nke uhambe uyobhajatiswa. IBhayibheli liyakuvuma lokho. Ngoba lithi uyasinziswa. Usengisinziswa kube ngikhathi kuba ngubhabhatiswa. But thina sibhajatiswa sibancane. Sakubuda lokho. Sangayithola imphendvulo. Sathwala imgodla yethu. Sasinemfundisi Ngomedulu Phesi babe walambikisi. Abe ngumfundisi wethu naye wangena kuleli damu lensinziso, sasinziswa naye. Salayishwa nguye sahamba lapha ePentecostal UPC isese St Marks nayo leseyilapha ngaseCheckers. Sahamba sawubhajatiswa lapho sentibhabhatiso ukuthi egabeni leyise lendvodzana lemoya ongcwele sacwiliswa, sabuya, sasinasibuya kwathiwa Phesi siyakuncuma wena ukuthi wenithethe abantwana wawubadukisa. Ngichaza ukuthi asiyi enkonzweni ngoba silandzela abatali. Labanye bethu ngoba make uyesontweni nami sengiyesontweni. 1 2 simbona so praise team ngoba make wendani uyesontweni. Usinzisiwe yini na? Uyamathi yini Jesu? Umemukele yini Jesu? Kungakho nje wena uyinkinga. Usheshe udube nekudube kwathi kukhuthu sowudubile wena. Ngoba wena awuzange vele sokumathi Jesu. Wena ute ngoba ulethwe ngumntali esontweni. Usinzisiwe yini na? Yathi indzaba yakho umuntu omusha kuze ukhone ukuthi ube committed. Know your story. Ungadukiswa tintfo letingakhulumi, tintfo letincane. Ungadukiseki kalula. Uthi umfundisi wami umfundisi Dlamini Philemon esibhedlela uyaya ukhanza abantu badelesile balayinile bete esibhedlela bonke, nawe ude esibhedlela. Ngiyasuka mina nami isigulane esibhedlela, ngiyafika mina ngithi hamba wena labantu laba badi imithi la kulesibhedlela. Hamba ushiye yonke lento lena abanamithi la sibhedlela. Usukume nawe uhambe ushiye. Yena abeja aqhubeke endeni ahlala. Ucoshwe yini? Ucoshwe ngubani? Ucoshwe isigulane. Lesinye isigulane sicosha lesinye isigulane. Sithi akahambe kude ini imithi. Akana evidence ukuthi lemithi vele kude. Uthi hamba wena kude imithi la. Badlala ngawe la sibhedlela. Nawe vele sowuyayengeka. Udukiswa ngumuntu naye lode evidence. Lode lutho loluthide. Ucoshwa isigulane. Batakuhleba la. Batakwenda noma ngabe yini ngawe letakukhuba enze soyathuba wena. Uthutshiswa lo kuhleba kona usigulane. Usigulane naye ngekwakhe ngoba uyahleba. Nawe so uyathuba vele uyahamba uthutshiswa yini isigulane. Uyapi? Ngoba awukakheli etimphandle takho atikakheli tajula.
kungako utawudukise kalula, kungako utawuhamba lula udukiswe ngesinye isigulane uyekele uhambe. Kodwa nangabe timphanzi takho tijulile takhele tasima utakuma umele livangeli. Salvation imcuka abazalwane. Nalokuthi nangabe wathi sowusinzisiwe uyathi ukuthi Jesu uyabuya. Nangabe Jesu abuya mhla hlala utibuta ukuthi mhla abuya mina ngiyobe ngilungele yini na. Ngitabe ngiready lokho kukwenta ukuthi ube nayo le sense of commitment ngoba uyathi ukuthi uyapi, uyathi ukuthi ufunani, uyathi ukuthi ulambele ini. Bani nevision, bani nembono ngale ntfo yakho loyiphethe. Bani nevision ngale salvation yakho loyiphethe. Athi Timothy myeni nantiya ngiyalibona izulu ikhaya lami. Lokuthi ngiyalibona lelizulu ikhaya lami naliya kungenta ngiphokophelele, kungenta ngilambele kwenta intfo taNkulunkulu. Uyayibona yini vision yaloko lokuphethe? Uyathi yini ukuthi uphetheni? Uyathi yini ukuthi uyapi? Nangabe ude i-commitment, ude i-vision ne-commitment kude, inkosi yami inibusise. Bese kuMatthew 22 verse 37. Jesu wathi kuye, uboyithanza inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhlitiyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. Siyeva bantu bakithi, kuze ube committed fully. Ufuna lokho Jesu. Muthanze ngayo yonke inhlitiyo yakho. Umthanze ngayo yonke ingqondo yakho. Utinikele wonke njengoba sichazile lapha ngetulo. Utinikela wholeheartedly ngayo yonke inhlitiyo yakho. Ungatinikele ingoshana. Sikufele evili laNkulunkulu. Akusiwe amagama lesiwakhulumako nje. Bese sekuthi ungemi mabhabha ngikhulumile ecala ungemi kanje. Ngala nganyela ngiyakholwa kuye ngithi isimo sikuvumela ngakuphi ngalana awukholwa. Kude umuntu ongakhonde emakhosi lamabili. Nangabe ukwenda lokho kutakwendeka ukuthi uthanze lenye ungayithandi. Lokho sikufela kuMateyu 6 verse 24. Kufuneke ukhethe yinye. Ngeke uze uwakhonde omabili. Lenye utayithanza, lenye ungayithanzi. Kungako nala swatini sinankosi emswati kuphela. Kude lenye inkosi. So ke sekukuwe ke ukuthi wena ukhetha yipi inkosi? Ukhetha Sathane noma ukhetha uNkulunkulu? Angeke uze ukhonde lokhu kokubili. Khetha kunye. Kuze ukhona kuba committed, ukhona ukuthi nikale wonke lakho. Khetha ube kunye. Ungakhondi emakhosi lamabili ngasikhathi sinye. Nasigcina imiyalo yakhe ke uNkulunkulu siba nesiciniseko sokuthi siyamati yena. Nasigcina imiyalo yakhe uNkulunkulu. Bomfundisi Mpokane lana bashumayela abanika imiyalo mihla yonke le. Bafuna ukuthi nini niyigcine le miyalo yaNkulunkulu kuze umuntu okhona ukuthi nimati yena. Nasingayigcini asimati yena. Number 2, kulokuyenta ukuthi abantu labashana noma sine bazalwane singede sathi commit fully. Kulahlekelwa luthando lwakuqala. Silifunzile leli verse leli Revelations chapter 2 verse 4. Cela silifunze. Sambulo 2 verse 4. Funzele bazalwane. Kodwa thina nawe sehlukana la. Ekutheni wena awusangithanzi njengoba bewungithanza kuqala. Awusangithanzi njengoba bewungithanza kuqala. Kusene kwenteka bazalwane ukuthi lensindiso lesikhulume ngayo ngale wayemukela wamathi Jesu wamemukela waba inkosi nemsindisi wakhe. Vele wahamba nalandleleni sobona ukuthi inkosi yami ngincedo hayi uyayihamba lendlela uyahamba bo naye uyanyathela siyambona uyahamba. But ke kwase kuyahamba sekulahleka loluthando lwakuqala. Selulahlekile. Recognize ukuthi selulahlekile. Bese uyasukuma uyadibutha. Uma usengathi recognize ucabanga wena solo usekhona khona kanti cha. Sukuma utibutha sowubonile ukuthi loluthando lwakuqala selulahlekile. Kungako ebandleni ukhanze sesiba nebantu laba toxic.
Sekwathi kuba toxic. Kunebantu lese baba toxic. Thina ngesimedicines ma toxins. Ma toxins into lengene emtimbeni wakho lengafanele usingabe iba khona bese yenta njani? Seyakugulisa. Seyenda kuphuma etindlo letingafanele singabe tiyaphuma. Ngenya sesicebengise soyacubuka engcenye sekuba njani? Letinto letingafanele singabe tiba khona la mtimbeni wakho. So toxic. Lelibandla soyalivuka. Ngoba wena so awuti realize ukuthi so ulahlekelwe kuloluthando lwaqala. Kungako nje wena awunikeli kodwa na uyafuna ukuthi ukhulumele umnikelo. Ukhuluma uzume nganyawo lunye kaje awunikeli. You are just toxic. Ngoba phela khulumela info lo yenta njani? Lo yentako. Ungakhulumeli info lo ongayendi. Wena awu clean la sonveni kodwa na ufika ngolobona kuqala ukuthi lapha kungcolile. But wena awendini awu clean, you are becoming toxic. La praise team yahlabela mane kube mane bagcoke kanje noma mane leli vili nje abantu you are being toxic. Poison nje poison kwendekeni kuwe na kulahleke lithando lwaqala. Buyela ku drawing board uyobuka ukuthi lulahleke bekwendekeni bese uyaqalela phansi ungabese so uya ngenjwayelo ukuthi mos bayangathi mos ukuthi mos vele mina ngihlabela kahle. Bayangathi mina ukuthi ngiyakhona kulida. Ngawuhamba ngiyojoina lapha ku praise team. Buyela ku drawing board. It's a pity nje mbhokane ukuthi mina sengike ngabuka nalela lapho ngiworshipha khona embuzini. Kude info lesinayo leyipolicy lethi ungona uwendwa njani. Wantu nje sibona umbuso wamapulpit bazalwane noma usesibona so praise team uke weda niwasho ukuthi yathi mine ngihambe ngawa bazalwane sengivukile nyalo sengifuna kutibutha sengifuna ukuqhubeka nenkosi. Angake ngikubona nalela ngibuya khona mina uyahamba nje umfathi igileti igatha ke ngizona khanuka kubuya buya lo mnyanyamala letinyanga netinyanga ngizona chamuka ngibona sophusha la tu. Uthi utshele abantu ukuthi ubuya phi bekentani kunjani awadi wena. Kodwa sophusha la tu so to ucina la. So fakaza qala usitshele ukuthi ubuya phi. Bowendani ubuya nyalo nje ubuya phi. Sesiyaqhubeka ke siyembili. Leve usuzokhamba nje soyaphusha nje wena sophusha mbili nje wena sanguwe nje soyasigcinela asikwadi ukuthi mbamba ubuya phi. Let's go back to our drawing board. Kahle kuthi ngitshela wena mayegama utawutshela umbhokane njenga chairperson we executive ukuthi abahlale phansi basendele ipolicy lekhona lehledi ukuthi nayi. Kuningi kuyenteka siyakubona ende kuba buhlungu kithi. Kuba buhlungu. Wazawu bani lapha sekuye futhi ngeke sizesisho lutho. Lesisikhathi sisaba ukuthi emamlunga atasilahlekele. Sathi sithi siyamthinta nje bese uyahamba nakahambile kunani. Akahambe abuye lana abuye asatilungisile asakahle asisugcwalisa incube evange yebantu labangasilisito embusweni waNkulunkulu ngoba ngikhuluma ngana yitoxin lengikhuluma lokho yitoxic lengikhuluma ngabo labantu labo ngabo ngoba lo muntu ubuyele ngaphandle etigeni takhe akasho lutho la kini ubuye uvele uyangena uma kangena ungena utandvuka nonke la ngoba animathi ukuthi ulayishele sicela sekubele bandla lePentecostal sebe nepolicy nje lewuthi umuntu nangabe ahambile wabhuca tindvo nakabuya akabuye akuconze nje kube straight ukuthi ubuya wena ubheke ukuthi wena wende 1 2 3 bengikhathi nangabe wena ubheke ukuthi ubuya umfundisi uthi hlala lapha esitulweni ngakutshela mina ukuthi usukumanini naku into lesiyifunayo uthi uchama sothi sicinele sokhetho wena sothi ushumayela ubuyaphi uphetheni. Asingabi toxic bazalwane. Asingabi toxic ekhathi endlini yaNkulunkulu. So ke kulahleka lo luthando lwaqala. Asilibuyise luthando lwaqala wena uthi realize wena. Kuthi umlomnyelo utakurealize la. Wena uthi realize ukuthi uyathi mine ngathi luthando lwaqala seluyaphola. And futhi tiside uthi ungeva lo ukuthi luyaphola. Hlala phansi kude lo takubeka sona. Hlala phansi
uthi lungise wena bese uyasukuma nasuva ukuthi cha sengingema ngenyanga ngiwende umsebenzi wenkosi. Thando lwakuqala abazalwane luyalahleka. Thando lwakuqala naselilahlekile futhi wena nje ubuka nayi weather uyabona nje namhla kunjani sihlala sibangaka ditrotlet manje lahlekile lithando lwakuqala. Buka iweather emsebenzini botawulova yini bongeke ulofa utakuya emsebenzini but namuhla ubuke uthi lina kanje uhleki ulele usetingutsheni takhe lahlekile cala ubona ukuthi lithando lwakuqala luyaphela kuwe. And then you cannot be committed. Khohlwa ngoba emsebenzini botawuvukela esikoleni botawuvukela uye esikoleni usho namkhaya lomncane nangu nakabe epreschool uyavukela uyakhona kodwa wena awuyi isonveni ngoba liyana khombisa kona ukuthi it's a lack of commitment. Awathi commit. Sunday school teacher uyakhala abantwana bahlete ekhaya ufuna kubasebenzisa abantwana la uhleti nawo kuze yamake nababe bahleti balele nalabantwana balele ulele nabo yini sifundo losifakako kulomfana ufaka sifundo bani usomfana akafunze ini nawe ulele lomfana nangathi akubuta nje mina mntukulu wami ke uyabutana shem kakhulu akubuta ngakusenje akubuta uthi yemake nebabe uleleleni utawuthini nalo wami uyabutana lo uyenza mkhulu wakhe ngayela ekitchen uya ekitchen wenza la sitting room uyenza akambingele usinakabuya uthi sawubona emkhulu uyavuma hawu yebo sesunjani phela nje ujabula uyambingele asawumbingeleli ngani awumbingeleli ngani ovele wahleka shaba wahleka sokuthawuthini utakubuda lo mfana athi yemake noma yebabe asikayingani esonweni utawuthini utawuphendula uthini bayabutana ke laba abanyana utawuphendula uthini liyana tathi liyana ngeke nomnika sizathu lesiphathekako sizathu lesinesisindo ukuthi awukayingani esonweni. So asubanjwa iweather but ke tasibamba vele nawe belo uthando lwakuqala lento enjani lulahlekile uhlale ngoba liyana nomunye uhlethe ekhaya ngoba une TV kunenakhuza inakhuza ledlalako lemnanzi ibhola lemnanzi ledlalako ngeke ngiye esonweni bukela isoka angeke ngiye esonweni akukhombisa commitment lokho akukhombisa ukudinikela bukela ibhola awuye esonweni lesonto uyakangakina khona kanye ngalelo sonto inkonzo dakhathi leliviki ngivile secretary wami libhele limemetela la kuthi nasekhasi leliviki khona awuyi but kulo lesonto lelinya awuyi because kudlala ibhola isoccer yakhoiteam yakho akusiyo icommitment le. So bazalwane asithi commit uNkulunkulu ufuna sithi commit. Kwesithathu iattitude. Sayathi attitude ukuthi yini indlela wena lothatha ngayo tinto wena nje tinto indlela nje lotithatha ngayo konke nje wena wahlala nje ungumthungeni konke nje wena wahlala nje unyembenya konke nje wena wahlala attitude nje lonayo wahlala uquthula umlomo wahlala nje umuntu akakwathi ukuthi ungiliphi wena noma ngabe uyachabuka hawu sawubona sisinedo hawu uta umjabulele une attitude kude la khanza kukahle konke nje kuye yena ukhanza nje kukahle iattitude indlela nje wena into lothatha ngayo nje lithi livi laNkulunkulu kuba sePhilip 4:8 lekugcina bazalwane gcwalisani inhlitiyo tenu ngako konke lokulicinisa ngako konke kuyakubala lenhlitiyo yakho ayigcwale lokuhle ayigcwale lokuhle ungabi nje wena ngumuntu nje lothi noma ngabe ufuna kumthinta uthi yathi ngicela ukucela ngosami umane ukhanze nje yabona ukuthi ungibuka njani avele lamehlo athi uyadlala ucela abantu mina utshela nje kule facial expression ikutshela nje ukuthi mina kangiyendi ke lento lothi angiyoyenda mina ngiyi lo munye le attitude yakhe ize ifike esigabeni sekuthi abede ngisho nerespect noma ngabe kuqhamuka na umkhokheli wakhe uthi utowucela ukuthi ende lutho caza uma yena umkhokheli yena uyakhona ukungitshela ukuthi angendele that is a very very bad attitude lesingayidzingi la
but ke nangabe attitude yakho injalo ngolo fanele uyisebenze leli vi lapha lithi gcwalisa inhlitiyo yakho ngakho konke lokuhle lokulungile ngolo fanele ukulambele lokho ube willing ukuthi bakuside ukuthi uyathi uyabona yini ukuthi wena une attitude lembi yimbi le attitude yakho sinabo ke la khathi endlini ekuthandaza attitude lembi ayigcini ngaphandle ikhona khona la lo munye uthi uyambuka nje uve nje akugcina nje uve akwenyenyisa no that is bad umfana kaNkuluNkulu akakwendi kuloko ukuthi abe neattitude against lo munye umfana kaNkuluNkulu nangabe kukuvukela ukuthi uva wena nje ngathi bani ngiva nje ngimthanzi ngiva nje uyanginenga ngiva nje uyangithina thina tipo kholo mnyoyo shokhathi endlini enkosi wathi tipo kodwa abathambisana ngathi mina ufanele vele ngoba ukhuluma ngesipoko sipoko asikho ekhathi endlini yaNkuluNkulu uthi tipo kodwa ethi nje ngiva nje atihambisana ngiva nje angimthanzi ngiva nje anginako lokunginako ngaye lengingakhuluma ngaye ekhathi endlini ekuthandaza isipoko sakho asihambisani naye we must be very careful bazalwane livi la uNkulunkulu ngana uhlala uqudvula umlomo nje uhlala nje wena umunyu lithi lapha baseThesalonika 5:15 lithi asithokote njalo singayekeli kujabula singayeke ngoba kujabula bazalwane kungumuthi kuyakha kuyaphilisa lokuthi nje usuke ekhaya uthi yingosi yami ngenkonzweni namuhla ngiyojabula ngiyovala ivi lenkosi ngiyohlabela basabahlabela uyabona la kunemfulo longichaza kona kuhlatshela gogo wami gogo Thabile akathi doji nakathe ude endlini yenkosi ude khona futhi abanenzaba ukuthi kusembaba nePentecostal noma ngikuphi nasafikile uyayenda lento besinaye embuzini kulamavikana laphelile unizoba ukuthi kusembuzini so ulambili la so yagitsa la so ngiyakutshela wena uyambona lo muntu ukuthi lento uyenda wholeheartedly uyayijabulela uyayithanza ukuthi nje ngiyajabula ukuthi sengiya endlini yenkosi sengiyojayiva nawe emdluli nje naye soyatatela nje lifolo lakhe inkosi yami naye uyathi nje hayi inkosi yami kumane nami ngilandzele ngiye la celeni uyithanza mbamba lento akatendise so bazalwane nathi uma sisuka emakhaya aside endlini yenkosi side sijabulile ungafikile uqudvula umlomo uphezulu uyajika ubuyele ekhaya uqudvula umlomo wena ujabula kuphi asesikuva ngophi nje lapho uthi wena cha mina yathi ngiyajabula nakusendlini yenkosi ngiyadevelop nansi bekuthi ngikhonta kulo lokunye bazalwane lokhu singasivimba kuba negap kuba nemkhathi loba khona ikakhulu kulamacembu la khona kunelabasha kunalabadzala ikakhulu lapha le gap lena yenta abantu labasha bativele bakhashana nebantu labadzala bativele banjani bakhashana labantu abadzala bafanele siba mentorishe labanjani labancane babakhombe indlela babalayele indlela hayi ukuthi nibende engazuthi boza kwenu hayi nibende engazuthi ama-rivals enu but babe nako lokho ukuthi bona nibomake babo nibo babe babo niyabamentorisha nabo futhi kanjalo abavume lokumentorishwa nangabe unale nkinga vuma ukuthi mina nathi ngiyavuma ukuthi make bani angimentorisha yathi ngiyavuma ukuthi nawe ube usibonelo hayi ukuthi udawuthi uyamentorisha kanti nawe awusiso sibonelo lo mkhathi loyo wendile ukuthi kube nalokuhlukana nalokungadiveli sibanifana bamake munye singadiveli singasibe emvumunye ngalokuthi thine siyakhwesha sine labasha nalabadzala nabo bayakhwesha lo mkhathi loyo usibulele kakhulu bazalwane ngiyacela ukuthi siuvale lo mkhathi labadzala nalabancane bese thine abantu labasha siyekele lokho ukuthi mina akangitali kude la ngitshela kona ngoba akangitali mina ngidabotshelwa ngumakwami asikuvale lokho sikhule singaka sifike la sikhona khona besikathe sitshelwa abantu labangasitali lesingabali mina for instance angikhulisanga abatali bami ngakhuliswa ngumalume umfati wamalume but mina bengithatha teluleko kubantu labadzala labangangitali ene kungisitile lokho ngihambe ngize ngifikele emshadweni wami ngina 33 weminyaka nyana but I'm still going
ngokuthi ke ndani ngiyadithatha teluleko talabanye abantu labadzala. So bantu abami asithatheni teluleko. Singabuki labantu labadzala laba, sibabuke ngokuthi abasitali kude labangasitshela kuwo. Kuningi leningakufunza kulabantu labadzala. Asifunzeni kubo. Le gap lena yenta kwekuthi sibese sibona ngazuthi asibelongi la. Ngeke size sicommit because nalabantu labadzala nabo bakhashane nathi. Inkosi yemsa inibusise. Bese ke kokugcina kulama problems esivele sibhekana nawo, ma values. Angakutshela gogo Thabile kule nkampani la sebenza kiyo. Akhona ama values gogo Thabile. Ama values endani? Yini umsebenzi wema values? Gogo. Nana sibu. Endani ke gogo? Yep. Niyeva ke bazalwane. Asisida kule awumgomo amgcoka sisida kule ndlela lelesita ukhona ukuthi sihambe ngayo siphumelele kule sikufunako kule ngapha. Nathi ebandleni ema values amgcoka ukuthi sikhone kuhamba ngawo kuze le nkampane yethu le nganyelanga siyawuhola ngayo. Le nkampane yethu le iphumelele. Kuze ume committed kuNkulunkulu singakuthi ube nema values. Bani nema values. Na ungawalaleli ungahambi ngale migomo leyo. Endleleni uyehluleka. Nakule nkampani utawehluleka ngoba wena awulandzeli ini ema values ale nkampani. So la kaJesu la ekholweni asihambi njengase siyaphutsata sathi ukuthi siyaphi. Nakhona sinema values. Kungako sithi angeke uhambe uyobhucela ngaphandle ubuye ogibele stage. Ngeke, kunama values akhona. Asilandzele ema values akhona abazalwane. Kuze singabi inhlekisa nala ngaphandle ebantwini labangakholwa. Basi bayakholwa but kuphethe kufanane nathi sine singakholwa. Asibe nema values. uNkulunkulu kunema values akhona. Kindness is one of the values. Bani nebunfu. Bani nelithando. Ube nekunakekela. Ma values akhona la ekholweni. Kuze umuntu lomunye akhona ekuchubeka endleleni yekholwa. Udzinga lama values lawo lesikhulumana. Kuze umuntu akhona ukuthi abe committed, udzinga lama values. Mangabe singenawo ama values bazalwane, siyadlala asiyekeleni. Asisukumi sende sinoma. Asisukumi sihambe sinoma. Asende sisebende sinoma. Asihambi sinoma. But kunetinto letisigayidako, kunemigomo lesigayidako. Lena ngema guardrails ethu. Siyabona la mgwaqweni. Kunanaku labantu bakubeka nangabe kuneliwa ngale. Niyakubona lo kuhamba bakubeka. Ma guardrails kuyasigada ukuthi ungahambi ugcine sowushayela sowuya ngale eweni. Nalama values ngema guardrails ethu la sonweni. So ke asihambi ngathi siyaphuphutha. uNkulunkulu wethu ngumflo straight. uNkulunkulu wethu ngumflo ohlelekile. Ufuna abantu labatawuhleleka inkosi emsisikele. La khathi enkonzweni kufanele ukuthi ube ungumzalwane ube accountable. Kungakho nje ungeke unyamalala ungadiwa kuthi uyephi. Be accountable. Uyabika. Kube nje lana uthi delibhelela phana alifunza athi memedelo. Oh, babe bani ubikile. Make bani ubikile. Babe bani ubikile. Kudwa kwakho sosho bokabiki. Bothi uhlolele nje. You are not accountable. Awunandzaba. Mina nje ngibikile mina embuzi. Ngivela nje ngathi secretary ngathumela le post. Ngithumela le post atsabone ukuthi ngibikile mina. Kuyatiwa ukuthi ngikuphi nendaba. Awumali uphe kunyamalala nje. Ungadiwa ukuthi ukuphi. Bika. Wo, bazalwana angikho. Noma ungasasho ama details ukuthi uyephi, kunemlobolo noma kunemchinizo basiyaye emichinizweni. Nemchinizo ekhaya. Ungabe solulanza yonke lemininingwane ukuthi uyephi wena. Bika nje uthi angikho bazalwane. Indaba khona emva kwesikhathi esingaka. Bika. You are accountable.
kuleli bandla leli. You are accountable kulabazalwane laba labakhona. Asibikeni bazalwane. Ne-integrity. Integrity imgcoka abazalwane. Peter wathi uJesu amthembisa balapha ku-upper room. Amthembisa ukuthi yena uyahamba sonke isikhathi abe la celeni kwakhe. Yena vele uyamsekela noma lapha ahamba khona. Wathi wamtshela Jesu futhi wathi wena lichuthe lingakakhali kathathu utabe songiphike kangaki. Ka3. Wendani vele Peter? Wamphika. Umphikelani sekuvele kubulukhulu uyabona ukuthi kumatima la. Jesu vele bawumbethela. Ngeke intimbaza kanye nalendvodza le. Ayichubeke hambe yodvana yile. Tinkinga tiyavela nawude i-integrity. Tinkinga tiyavela tithi tingavela ushiya phansi lendvu uyabaleka. So bani ne-integrity ungathi ushiya noma ngabe kuvelani. Empilweni yakho yekukholwa kutawuvela tingcinamba akusho ukuthi kulula bazalwane. Tiyavela tingcinamba, tiyavela tinkinga, but lokho akusho ukuthi shiya kukholwa. Nawe ne-integrity utawukhona kubambelela. Utawukhona kuma kuze kube sekugcineni. Jesu sibonile ngale ukuthi unemandla nekubeka phansi ukuphila kwakhe. Futhi unemandla ukuthatha lokuphila kwakhe. But ngoba uyati ukuthi uyaphi empilweni wakhona kuma. So asibe ne-integrity bazalwane. Sati ma-values lefanele sibe nawo la. Kuleli bandla kuze leli bandla laNkulunkulu leli liqhubeke. Sesishido ukuthi siba ne-accountability. Bese ke bazalwane sengigcina. Angathi namhlanje lamavesi ambe bawathatha. Kuba seRoma chapter 1 verse 16. Sesikushido konke. Livi laNkulunkulu lithi anginamahloni ngelivangeli. Roma chapter 1 verse 16. Anginamahloni ngelivangeli. Ngoba liyini lingemandla aNkulunkulu ekwentani ekusinzisa. Nasolemukele ngeke ube nemahloni ngalo. Nasewulemukele liyaphila kuwe. Nasewulemukele utawuhamba uhambe ngalo ngoba wena usinzisiwe. Lisinzisa bonke abantu laba labatawukholwa bakholwe ngilo. Kuze ube fully committed mukela livangeli. Ulithathe serious. Litaba ngemandla kuwe. But now sengalemukele sikhathi sakho sekulemukela lesi. Ulithathe mbamba. Ulemukele mbamba. Uphile ngalo mbamba. Sikhathi sakho lesi. Sikhathi sakho lesi. Kuze ukhone ukuba fully committed. Livangeli bazalwane akusiko kufakaza. Livangeli bazalwane akusiko kuhlabelela. Livangeli bazalwane akusiko kushumayela. Livangeli akusiko kuta enkonzweni. Livangeli lingemandla. Yini linemandla? Nasifikile la kuwe ifike ivungulule tinfo letini linemandla livangeli. Mase lifikile la kuwe lifike lehlukanise. Lafike lamhlukanisela nem-Anglican. Wasinziswa mbamba, wahamba ngekusinziswa mbamba. Kufike livangeli. Livangeli akusinto yekushangatisa. Livangeli linemandla. Lamandla nasafikile la kuwe. Afika kanti setinfo akuvungutisa kanti setinfo. Kufike livangeli. Livangeli lifike likwehlukanisele. Livangeli lifike likutshela ukuthi shiya lokho uthathe lokho. Nase kufike livangeli mbamba. Livangeli litawukwenda ukuthi ube committed. Kufike lona mbamba lingemandla. Kungako kungena amahloni ngalo ngoba lingemandla lelivangeli. Lingemandla ekusinzisa, lingemandla ekuphilisa. Lelivangeli ngilo lelikuniketa lamandla ekuthi uphile. Lelivangeli ngilo lelikuniketa lamandla ekuthi unqobe. Lelivangeli ngilo lelikuniketa lamandla ekuthi ube committed. Jesu uyavunywa abantu abakethu. Jesu awumani nje umane uyekethise ukuthi nje ukhona.
uyamvuma wena livi laNkulunkulu lithi uyakholwa bese uyavuma ngemlomo wakho kuthi Jesu ukhona bese uyalithatha uphila ngalo lelivangeli mvume Jesu bantu bakhe sicela kubona sihambisa kwakhe sicela kubona tinyathelo tihambisa kwakhe sibona kunyathela kwakho kubonakalise ukuthi umvumile uyamandi lelivangeli lelinemandla lelivangeli lesilifunako ngena lonke lakho mflomusha ngena kulonke lakho mflomusha kulelivangeli lithathe ungene lonke lakho ungabambi mababa ngena lonke lakho lapho inhlitiyo yakho ikhona khona lapho inhlitiyo yakho ikhona khona nawe kanjalo yobe uphelele kuNkulunkulu inhlitiyo yakho ikuphi nyalo uhleti lapha nje encenye uyabala nje uthi ngijakile ncanye nje lapho encingweni so WhatsAppile bantu bathi kumele ikuphi inhlitiyo yakho ikhona la iphelele la ikuphi yakho inhlitiyo memukele ngalokuphelele na umathi ngalokuphelele na unalo lelivangeli lelingemandla na nje umbuto lenginishaya nawo abantu labasha ngaphandle kwaloko utabe solo uthi Nkosi yami ngiyafuna kuba committed kodwa angikhona ngoba wena ulahlekile bazalwane la ngaphandle kunemphefumulo lebhubhako kunemphefumulo lefako kunemphefumulo lekhashane naNkulunkulu uma ngabe thine la khathi sisekhashane naNkulunkulu asitibuyisele asimfune uNkulunkulu sihambe siyofuna naba labalahlekile kuLuka 10 verse 1 kuveta ukuthi inkosi yakhetha 72 yebantu abathuma athi abahambe nga2 by 2 akhala kusithi 70 dincane kodwa emasimu makhulu adzinga bavume thine nawe lokuthi siyamathi uNkulunkulu sibavume provided simukele lona lelivangeli salemukela ngalokuphelele sitawuphuma sihambe sowulanza naba bantu emasimu lavuthiwe laswele bavume singajajuliswa ukuthi sikhona thini inombolo lethu yanele singajajuliswa ukuthi libandla lethu liyagcwala ligcwaliswa abantu abasuke kwaluseni bethu abatokhonto embabani sicansi ibandla lethu liyakhula asijajuliswe kubona kuphendvuka kwemphefumulo lengaphandle imphefumulo ibuye enkosini kusijabulise lokho ukuthi abantu bayaphendvuka singajajuliswa ukuthi ngisuke embuzini kodwa ngatokhonto embabani singajajuliswa ukuthi ngisuke evangelical ngatokhonto embuzini Pentecostal jajuliswe ukuthi sibona buso lobusha onke malanga bona buso lobusha onke malanga kusijabulise lo khombisa kona ukuthi we are committed le branch le iyadzinga abantu aba committed angicabanga ukuthi besingayikhetha le topic ukuthi siyikhulumise indzaba yekuba committed kube kude sidzingo sayo sonyalo ngicina ngekuthi umzalwane ngamunye akahambe ayohlola ilevel ye-commitment yakhe hlola ilevel ye-commitment yakhe how much are you committed uthi hlole wena ukuhlale phansi try introspection ukuthi am I really committed if I am committed how much faka i-dipstick committed kanganani committed maybe ba committed but kanganani kungilezinga lafuna ngalo yini uNkulunkulu bebangeke labantu labasha basikhethe lesihloko babonile angathi noma kukulabasha noma ngithi sonke libandla lonke but nje kube khona lesidzingo sekuthi sibe committed asibuyeleni ku-drawing board bazalwane sitihlole ngamunye nami ekhathi ngiyatifaka utihlola ukuthi how much am I committed tiningi advice ngabe siyadenda ebandleni
kufundisa abo Sunday school, kufundisa abantu labasha, kufundisa kuningi lengabe siyakwenda, but nangabe singena commitment ngeke libandla lethu lichubeke limkhonde uNkulunkulu ngendlela lefanele. Inkosi emusa inibusise bazalwane, iniphathe ngemsa wayo, inikhulise, sikhule ekumadini uNkulunkulu, sikhule na commitment, sibambelele, simfunisise uNkulunkulu wemusa utasihola aze kuze kube sekupheleni. Inkosi emusa inibusise.